Yes, reka ambasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza nizere ko meze neza amwese aho muherereye ikaze kwibendera TV kaze muri aya makuru yo kuri ya masaha y'umunsi turi tariki 19 Nyakanga muri uyu mwaka wa 2025 ni kuwa gatandatu ni muri weekend abagize ibirori mwese tubifurije kugira ibirori byiza. Twinjiye mu makuru rero hagezweho kandi agiye kwibanda no kwitsa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nagira ngo mbabwire ko mu gihe Doha muri Qatar hashyirwagaho asinyatire ku masezerano yo kugarura amahoro hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'abarwanyi cyase n'uruhande rwa leta ya Kongo kuri tere ibintu byari bikomeye cyane. Ndagira ngo nkubwire ko kuri tere hirya no hino isasu ryari ririmo kuvuza ubuhuha mu mujyi wa Uvira ni muri Kivu y'Amajyepfo. Ndagira ngo nkubwire yuko abarwanyi ba Wazalendo bongeye gukozanyaho no gusubiranamo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Intandaro kandi iraza kugaruka kuri aya masezerano n'ubundi yashyizweho mukono hagati y'uruhande rw'abarwanyi b'intare za Sarambwe nabo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye mu gihe kandi tuvuga ibingibi muri sange naho hongeye kumvikana amasasu aremereye cyane n'ubundi hakaba hongeye kuba ibitero bikomeye cyane bititaye cyangwa se bitagendeye ku masezerano yashyizweho umukono, dore ko n'ubundi bivuga yuko ngo ari ibijyanye no kugarura amahoro. Ariko ahangaha hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC na FDNB n'ubundi bongeye kurasana abikomeye cyane aha muri Isange. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku mirwano yabereye Ituri naho ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi b'intare za Sarambwe rero aya masezerano bamaze gushyiraho umukono hagati yabo na leta ya Kongo turaza kuyinjiramo ku buryo burambuye turebere hamwe zimwe mu ngingo cyangwa se bimwe mu byo wamenya muri aya masezerano. Aya masezerano yashyizweho umukono n'izi mpande zombi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze kugira icyo batangaza kuri aya masezerano. U Rwanda narwo rumaze kugira icyo rutangaza kandi gikomeye kuri aya masezerano. Wigeze wibaza ngo ese aya masezerano yaba agiye kurangiza imirwano ku mpande zombi? Ibi ngibi nabyo uraza kubisobanukirwa nkubwira yuko Ubufaransa nabwo bumaze kugira icyo butangaza gikomeye cyane kuri aya masezerano. Icyo nakubwira cyo Uburundi bwifashe, Ububiligi bwifashe, ibihugu bimwe na bimwe nka Afurika y'Epfo nabyo byifashe kuri aya masezerano. Ubwo turaza kugenda atwinjira mu bijyanye na diplomasi ariko ku ruhande rw'aya amasezerano. Mwese rero ikaze hano ku Ibendera TV makuru agezweho muri aya masaha. Niba wamaze kugera hano twandikire hasi aho tubwire uti ndabakurikiye 5 kuri 5. Niba wamaze kugera hano kandi inyemerera ngusabe uterekeho like yawe kuri aya makuru. Niba aribwo bwa mbere ugeze hano ku Ibendera TV rero wowe icyo usabwa ni uguterekaho like, ni uguterekaho subscribe hasi aho ngaho gakanda akura kano kakwereka subscribe. Wamara gukanda subscribe kandi ukibuka no gukora kuri ako kano kameze nk'inzogera anisinye edora notification, hanyuma ubundi amakuru akajya akugeraho udatakaje umwanya wo kujya kuyashakisha. Mwese rero ndongera kubasaba ngo mudufashe gusangiza inkuru inshuti zanyu n'abavandimwe. Nta kindi bisaba no gufata link y'aya makuru ukayiterura ukayitereka mu magroupe ya WhatsApp ubarizwamo, kuri status ya WhatsApp yawe, magroupe ya Facebook, muri
ku rubuga cyangwa se ku rukuta rwawe rwa Twitter hose amakuru akagera ku bantu benshi. Reka rero mu kanya gatoya ngaruke twinjira muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, aya makuru rero anongeye kuyabahamo ikaze mwese aho muherereye, mbaye ikaze muri aya makuru. Aya makuru reka tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri uyu mujyi wa Uvira. Kuri uyu munsi abarwanyi ba Wazalendo n'abarwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC basubiranyemo bikomeye cyane, bakaba basubiraniyemo aha muri uyu mujyi wa Uvira. Ikintu cyatumye aba barwanyi bongera gusubiranamo nicyo numva nifuza yuko twitsaho kandi tukagisobanura muri aya makuru. Iyo urimo kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira ukamanuka, ubwo uba wageze indani muri uyu mujyi, ukamanuka muri route nationale nimero 5 ugera ahitwa Paul Oruga House do Kasenga. Iyo uvuye ahangaha uramanuka ukagera ahitwa station Tanganyika. Iyo uvuye aha rero ugera ahitwa Tere Azuri. Ahangaha rero ahitwa Tere d'Azuri cyangwa se Tere Azuri ni mu mujyi wa Uvira indani neza. Aha rero uyu munsi irwambikanye hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Aba abongeye gusubiranamo bakaba bapfuye iki? Abarwanyi ba Wazalendo bongeye gukora mu jisho abarwanyi ba FARDC nyuma yuko n'ubundi leta ya Kongo ngo ishyize umukono ku bijyanye n'amasezerano yo kugarura amahoro hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe bakagarura amahoro muri iki gihugu. Wazalendo barakaye, umujinya ni wose. Bagize gutya ngo babwira igisirikare cya leta ya Kongo FARDC aha muri uyu mujyi wa Uvira ndetse n'igisirikare cy'u Burundi kiti mwebwe muri abagambanye. Twarababwiye inshuro nyinshi ko uru rugamba kururwana byabananiye, mwararwanye muri Kivu y'Amajyaruguru muratsindwa, murarwana muri Kivu y'Amajyepfo muri Bukavu, Karehe, Katana hose muratsindwa. None n'uyu munsi mwongeye gutsindwa, ndetse igihamya cy'uko mwatsinzwe mwemeye gushyira umukono ku masezerano hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Abarwanyi ba Wazalendo bararakara, ibintu birakomera cyane, birakomera ndetse bigera ku rwego rwo hejuru. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC nacyo cyongera kubabwira cyangwa se kubaha agasopo kibibutsa ko ari abaturage basanzwe, ko atari abasirikare, kandi ko muri ibi bijyanye n'urugamba hagomba kubahirizwa amabwiriza aturuka mu buyobozi bukuru. Ibingibi rero bikimara kuba ku mpande zombi, urugamba rwatangiye guhana inkoyo bongera kurasana, ndetse ndagira ngo nkubwire ko abarwanyi b'igisirikare cy'u Burundi ngo nibo baje kwitambika hagati y'aba bombi. Biza kurangira rero ngo iyi mishyamirano ibaye nk'igabanuka, ariko ndagira ngo nkubwire ko Wazalendo ahangaha zariye karungu. Wazalendo ntago zemera uburyo leta ya Kongo yashyize umukono ku masezerano n'abarwanyi b'intare za Sarambwe idoha muri Katari. Wazalendo ikavuga yuko ubu ngo ari ubugambanyi. Ibi ngo ni ukugambanira igihugu, bo niko babivuga. FARDC nayo ikavuga yuko ngo
aba badakwiriye no kugira ijambo nini na rimwe bavuga kubera ko ngo ari abasivile atari abasirikare, nubwo ngo bafite intwara ariko nta jambo bafite. Ijambo ngo rifite igisirikare gifite n'inshingano zo kurinda ubusugire bw'igihugu. Abarundi rero ngo nibo baje kwitambika hagati y'aba bombi bahosha iyi mirwano, dore ko n'ubundi ngo isasu ryari ritangiye kuvuga hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ndagira ngo nkubwire ko abagera kuri 4 bakomeretse. Kavugwa yuko ngo ari ku mpande zombi abagera kuri 3 ba Wazalendo ngo bakomeretse, hanyuma nabo ku ruhande rwa FARDC ngo bakomeretse, ariko akaba hatangajwe ko ngo uwakomerekeye muri izi mvururu ari kuri FARDC umwe. Ngibyo rero ibyo twababwira muri uyu mujyi wa Uvira. Ikindi kandi nkaba nkubwira ko muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi hakomeje ibijyanye n'ubwoba ku baturage. Ikindi kandi za operasiyo cyangwa se ya mikwabo aha muri uyu mujyi wa Uvira n'ubundi irakomeje. Ikindi kandi nakubwira nuko n'ubundi ibijyanye no gusakaza bariyeri n'ubundi ahitwa Rute na Kabaka ni muri uyu mujyi wa Uvira umanuka werekeza ahitwa Amini Marché Kibondwe. Ahangaha ngo hari bariyeri imeze nabi cyane, ngo ni bariyeri n'ubundi yashyizweho abasirikare. Ikindi kandi kinakomeza ibi bintu nuko aba basirikare n'ubundi uretse ngo kwaka ibyangombwa no gusaka ibitambuka, ngo hari nabo badasaka ahubwo bikarangira babatwaye nta nicyo bababwiye. Reka twihute twerekeze muri Sange, ubwo muri Uvira tube tuharetse, hanyuma twerekeze muri Sange naho n'agace kegereye uyu mujyi wa Uvira. Aha naho hongeye kumvikana amasasu aremereye kandi ateye ubwoba amasaha y'igicamunsi kuri uyu munsi. Ni amasasu bivuga yuko n'ubundi yongeye kumvikana aha muri ibi bice nyuma yuko n'ubundi abarwanyi barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bongeye kuzamuka bakagera Kavivira, ariko ngo ntago uyu munsi bigeze baca ku ruhande rwo hino rwa Kawezi, ahubwo ngo babaye nk'abakikira banyura ahangaha kuri uru ruhande rwa Tema, basa naho neza neza bitegeye Kingwengwe. Narababwiye ko hagati ya Kingwengwe na Tema hari ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe, n'ibirindiro bamaze kwistara ahangaha abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo. Rero bageze aha neza neza hafi y'aka gace kitwa Tema, batangira rero kurasa ku birindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe biherereye aha, ibiherereye Runingo ndetse na Sange. Abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe baturutse haruguru ahangaha ngo ababaye nk'abamanuka gatoya bava neza neza muri Sange bigira hepfo cyane aho bitegeye agace kitwa Kitija. Barangije batangira gusuka imiriro ku barwanyi abo ku ruhande rwa leta ya Kongo bari bazamutse haruguru haza Tema bashaka akuvana ibirindiro by'abarwanyi b'intare za Sarambwe biherereye aha Kingwengwe. Ni imirwano rero yongeye gushyamiranya izi ngabo zombi, kandi ikaba ari imirwano yongeye kumvikanamo intwaro ziremereye n'izoroheje. Ikindi kandi nakubwira nuko n'ubundi iyi mirwano yabereye ngo yongeye gukomerekeramo abantu benshi cyane. Abakomerekeye muri iyi mirwano rero ngo bakaba bamanuwe kuvurirwa ahangaha kuri Medical Center SOS Village. Neza neza ni iri vuriro riraha muri aka gace kegereye Kavivira uvuye mu mujyi wa Uvira ukarenga Kavivira n'ubundi ni ibirometero bikeya cyane, ugahita werekeza rero kuri iri vuriro. Abakomerekeye muri iyi mirwano uyu munsi ngo abarimo kuvurirwaho.
ngibyo rero ibyo nababwira mu mirwano n'ubundi yongeye kwirirwa uyu munsi muri ibi bice by'umwihariko muri Kivu ya Amajyepfo. Reka noneho mu gihe tukiri ku bijyanye n'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twerekeze turi ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo nkubwire ko abaturage bongeye kuva mu byabo ahitwa Bunia nyuma y'imirwano yabaye ikabera mu nkengero z'aka gace, kandi ikaba ari imirwano ikomeye ndetse iremereye. Kuri uyu wa gatandatu tariki 19 Nyakanga muri umwaka wa 2025 habayeho guhunga gukomeye cyane ku baturage benshi, abakaba rero baturutse mu kigo cya Soreniyama giherereye muri sheferi ya Baboa Aboke n'ibirometero 15, no kuvuga ukoresha ibirometero 15 uvuye mu mujyi wa Bunia. Aba rero ngo bahungiye mu duce two mu nkengero z'uyu mujyi wa Bunia bibanda cyane ahitwa Muzipera cyangwa Muzipera bitewe n'uko ubyumva. Bahungira kandi ngo n'ahitwa Koromani n'ahandi. Abaturage bahunze amasasu menshi kandi y'urufayi yumvikanye n'ubundi umunsi wose kuva mu rukerera rwo kuri uyu munsi kugeza amasaha y'igicamunsi cyo kuri uyu munsi, ngo akaba ari imirwano rero yongeye guhuza igisirikare cya leta ya Kongo FARDC n'abarwanyi bitwaje intwaro bo mu mutwe wa CRP, no kuvuga Convention pour la Révolution Populaire. Iyi mirwano ikaba n'ubundi ngo yageze no mu nkengero za Soreniyama, ikaba akabarore. Amakuru avuga ku bijyanye n'iyi mirwano akaba avuga ko n'ubundi ngo hongeye kuba ibitero bikomeye kandi biremereye, ariko kandi bikavugwa ko n'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakomeje kurasa bihanukiriye abo muri uyu umutwe witwaje intwaro witwa CRP. Abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo rero ibi ngo bakaba bari kubikora nyuma y'uko aba barwanyi bakomeje kugenda baza bakiba abaturage, abandi bakabatwara bakabagira ingaruzwa amuheto. Iki gikorwa rero uruhande rwa leta ya Kongo FARDC bakaba bavuga yuko batagishaka ndetse bifuza kugikira ku iherezo. Umuyobozi w'ishyaka rya Batare Rengabo Sezabo Jacques yamaganye ibi bitero byongeye kubera ahangaha, avuga yuko ari ibitero bikomeje gukomera no kuzamura imbaraga ziremereye, kandi avuga yuko ngo ibi bikomeje guhungabanya umudendezo w'abaturage. Ni ibintu bikomeye cyane rero, ngira ngo nkubwire ko ari ibintu bitoroshye. Reka mu gihe kandi tukiri ku mirongo y'urugamba, mu gihe tukiri ku mirongo y'urugamba tubabwire ko n'ubundi ahangaha ngo hongeye gukomerekera aba atari bakeya, abandi bakaba barashwe. N'ubundi abarwanyi bo ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bakomeje kwirukana izi inyeshyamba zo muri uyu mutwe. Hanyuma rero reka noneho twerekeze mu bijyanye n'aya masezerano y'amahoro yashyizweho umukono hagati ya amakuru angeraho kano kanya kandi nifuza ko mutacikanwa nuko hari bamwe mu bayobozi bakuru ba Wazalendo ngo abajoininze Alliance Fleuve Congo. Ibi rero bikaba byaba byongeye kuba nk'igisebe cy'umufunzo kuri Tshisekedi, mu gihe aba n'ubundi ngo bakomeje kugenda
biyunga ku barwanyi b'intare za Sarambwe. Reka ibi mu gihe aya makuru tukirimo kuyakurikirana neza, duhite twerekeza kuri aya masezerano yashyizweho umukono hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rwa leta ya Kongo. N'amasezerano yashyizweho umukono uyu munsi, ngira ngo amakuru ya mu gitondo nayo nabibabwiye ko ari amasezerano yagombaga gushyirwaho umukono ku isaha y'isa 5 zo kuri uyu munsi. Hanyuma rero ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bashyize umukono ku masezerano agena amahame y'ibanze hagati yabo na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni mu rwego rwo gushyira iherezo ku ntambara impande zombi zimaze imyaka irenga 3 zirwanamo muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuhango wo gushyira umukono ku nyandiko y'aya masezerano wayobowe n'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yitwa Dr. Mohamed bin Abdelaziz bin Sarehe Al Kuraifi. Ku ruhande rwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aya masezerano yashyizweho umukono na Sumbu Sita Mambu, usanzwe ari intumwa ya Perezida Felix Tshisekedi ushinzwe guhuza ibiganiro bya Nairobi na Rwanda, mu gihe ku ruhande rwa Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'umutwe wa 23 amasezerano yashyizweho umukono n'umunyamabanga uhoraho wabo yitwa Benjamin Mbonimpa. N'amasezerano yagezweho nyuma y'amezi 3 Alliance Fleuve Congo ibarizwamo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rwa leta ya Kinshasa bari mu biganiro ku buhuza bwa Katari. Ibiganiro by'impande zombi kandi bikaba bimaze igihe bikurikiranirwa hafi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse amakuru avuga ko zimaze iminsi zotsa impande zombi igitutu kugira ngo zibashe kugera ku bwumvikane. Mu kanya ndababwira icyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaze gutangaza kuri aya masezerano yashyizweho umukono hagati y'impande zombi zo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu bitabiriye irisinyo y'amasezerano kandi harimo umujyanama wa Perezida Donald Trump ushinzwe ibibazo bya Afurika yitwa Musadi Burusi. Reka noneho twinjire mu masezerano nyirizina yashyizweho umukono. Inyandiko y'amahame y'ibanze impande zombi zasinye kuri uyu wa gatandatu ivuga ko Kinshasa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bombi bemera ko inzira y'amahoro yonyine ariyo ishobora gutanga umuti w'ibibazo aba bakomeje gushyamiranaho. Mu byo impande zombi zemeranyije kandi harimo kubaha agahenge gahoraho gakubiyemo guhagarika ibitero byo mu kirere, ibyo ku butaka, ibyo mu nyanja no mu biyaga. Hakaba kandi gushyira iherezo ku icengezamatwara ryose rigamije urwango ndetse no kwirinda gufata uduce dushya ku mbaraga. Bemeranyije kandi gushyiraho urwego ruzakurikirana iyubahirizwa ry'agahenge ruzaba rurimo MONUSCO n'inzego z'akarere mu gihe byaba ngombwa. Hari kandi gushyiraho ingamba zo kurema icyizere zirimo gushyiraho urundi rwego rwo kurekura imfungwa zifite aho zihuriye n'impande zombi, bikazakorwa ku bufasha bwa komite mpuzamahanga itabara imbabare CICR.
ni ukuvuga komite mpuzamahanga ya Croix Rouge CICR. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi igomba gusubirana ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itakigenzura, gusa uko bizagenda bikazasobanurwa neza mu masezerano y'amahoro impande zombi zizasinyana mu minsi iri imbere. Kano karakomeye. Leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo igomba gusubirana ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itakigenzura. Ubwo ni ukuvuga ibice byose abarwanyi b'intare za Sarambwe bafashe, harimo Uvira, harimo Bukavu, harimo Goma, harimo Karehe, harimo ibice byose bafashe. Ikindi kandi ngo nuko Kinshasa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe bagomba kugirana ibiganiro mu rwego rwo gucyura mu cyubahiro impunzi n'abavuye mu byabo. Ibi bikazakorwa ku bufatanye n'ibihugu ziturukamo hamwe na CICR. Biteganyijwe ko impande zombi zigomba kuba zashyize mu bikorwa ibyo zemeranyije bitarenze kuwa 29 Nyakanga muri uyu mwaka w'2025 mbere yo gutangira ibiganiro bitaziguye biganisha ku masezerano y'amahoro bitarenze tariki 8 Kanama muri uyu mwaka w'2025. Nta gihindutse amasezerano y'amahoro akaba agomba gushyirwaho umukono ku wa 18 Kanama muri uyu mwaka w'2025. Ngibyo akantu ku kandi kubijyanye n'aya masezerano. Icyo nakubwira cyo nuko muri aya masezerano ntago havugwa niba hamaze kuvugwa ko abarwanyi b'intare za Sarambwe bagomba kurekura ibice bafashe, kandi abarwanyi b'intare za Sarambwe bakaba barashyiriweho ibihano n'uruhande rwa leta ya Kongo. Ese nibarekura ibi bice bafashe bazajya hehe kandi barashyiriweho ibihano byo kubata muri yombi? Ndi hurizo rikomeye cyane kandi rikomeje kwibazwaho n'abatari bakeya. Ubwo tuzagenda byose tubimenya uko bwije nuko bukeye. Reka twerekeze rero muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika turebere hamwe ibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje kuri rishyirwaho umukono y'imbanziriza mushinga y'amasezerano y'amahoro hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'uruhande rwa leta ya Kongo. Musadi Buros, umunyamabanga wa Perezida Donald Trump muri Afurika, yashimye leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe kubera umukono bashyize ku mahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro arambye. Ikintu nifuza gusobanuraho gatoya aha, icyashyizweho umukono n'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro arambye. Nyuma rero akaba aribwo bazashyira umukono ku masezerano y'amahoro twavuga ko ari finali. Uyu mujyanama mukuru wa Perezida Donald Trump ku bibazo bya Afurika, Musadi Buros, rero akaba yashimye impande zombi zashyize umukono ku mahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro hagati ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Alliance Fleuve Congo M23. Avuga ko bigaragaza intambwe ikomeye kandi iganisha ku bijyanye n'amahoro arambye mu gukemura amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yashimye kandi ubuyobozi bwa Katari n'impande zose zirebwa n'iki kibazo kubw'umuhate wabo bagaragaje mu kugerageza kumvikanisha izi mpande zombi
akaba byanarangiye bashyize umukono kuri izi mbanzirizamushinga. Reka noneho turebere hamwe ese u Rwanda rwo ruravuga iki kuri iyi mbanzirizamushinga y'amahame ngenderwaho yashyizweho umukono kuri uyu munsi hagati y'uruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni ubutumwa u Rwanda ruvuga ko aya masezerano ari intambwe ikomeye iganisha ku kurangiza amakimbirane mu mahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no gukemura intandaro y'amakimbirane no kugarura ituze n'umutekano mu karere. Guverinoma y'u Rwanda kandi ikaba yashimiye uruhare rukomeye leta ya Katari nk'umuhuza bageze mu kunga leta ya uruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Banashimira kandi leta zunze ubumwe za Amerika ku muhate nabo bagize ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe mu bikorwa bagiye bagaragaza kugira ngo n'ubundi ruhande rwa leta ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe babe bashyize umukono kuri izi mbanzirizamushinga z'aya masezerano. U Rwanda rukomeza rushimangira ko buri wese akwiye gukomeza gushyigikira ibimaze kugerwaho kugeza ku musozo kandi ko rwiyemeje kugira uruhare mu bikorwa byimakaza amahoro arambye ndetse no guteza imbere ubukungu mu karere k'ibiyaga bigari. Ibi rero akaba ari ibyamaze gushyirwa hanze ni n'uruhande rwa leta y'u Rwanda ku bijyanye n'aya masezerano n'ubundi. Yes, amasezerano rero yashyiriweho idoha muri Katari umukono ni mu itangazo rya guverinoma y'u Rwanda biciye muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse n'ubutwererane, aho bavuze ko n'ubundi aya masezerano ari ingirakamaro ku bice cyangwa se ku mpande zombi. Ngibyo rero ibyo twagarukaho muri aya makuru. Hanyuma areka dusoreze mu Bufaransa turebere hamwe icyo Perezida Macron atangaza ku isinywa y'aya masezerano yashyizweho umukono hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yashimye isinywa y'aya masezerano, ni ukuvuga ishyirwa ku mukono kuri wa gatandatu tariki 19 Nyakanga i Doha muri Katari, bagashyira umukono rero ku masezerano y'amahame agomba kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abinyujije mu butumwa yatanze rero Perezida Emmanuel Macron akaba yavuze ko n'ubutumwa yashishije ku rukuta rwe rwa X yahoze ari Twitter, akaba yavuze ko iyi ntambwe y'amahoro izanye icyizere n'ibyiringiro ku baturage ba Kongo ndetse no mu karere kose k'ibiyaga bigari. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yanemeje kandi ko Ubufaransa buzaguma gushyigikira ibikorwa byose bigamije amahoro hagati y'impande zombi. Ngibyo rero ibyo twagarukaho kuri ubu Bufaransa nabwo bwamaze kugira icyo butangaza kuri aya masezerano yashyizweho umukono n'imbanziriza amushinga cyangwa se imbanziriza amasezerano, dore ko n'ubundi twabwiye ko amasezerano azashyirwaho umukono
mu minsi iri imbere. Reka rero mbashimire cyane mwese mwari kumwe natwe, nizere ko mukomeje kugubwa neza. Rero reka nongere mbibutse niba bamaze kugera hano tayari uterekaho like yawe, subscribe niba utarayikoze witerekaho, hanyuma kandi nongera kubibutsa ngo mushobora no kudufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu n'abavandimwe batandukanye, ubundi amakuru akagera kuri bose. Mwese rero ijoro ryiza, bye, ciao ciao.